الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله منا وإياكم من النار. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل يشمر الله سبحانه وتعالى الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. الله ونيكتر متسأمهره tukisanga tukiri bazima waislamu nyuma yuko twari twafuye al-maut as-sughra kwa gupfa gutoya waislamu wa ilayhi an-nushur kandi kwa Allah subhanahu wa ta'ala niho tuzasubira. فنسأل الله جل وعلا أن يرزقنا حسن الخاتمة. ترسل الله يكون يهرز الجزاء الإسلام وأن يقبضنا موحدين ناجد دكوارا أزاد دكوارا تشرك لا إله إلا الله محمد رسول الله إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم أمين. ثم أيها الإخوة وفريق الإسلام نواصل درسنا مستعيذين بالله مستعينين به متبرئين من كل حول وقوة إلا به. دوكم من جانب سمرجات شمر كتاب الكبائر مجتبو تا الشيخ الإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة وسائر علماء المسلمين igitabo kitwigisha ibyaha bikuru umuyisilamu agomba kugendera kure akanirinda kugira ngo nahura na Allah subhanahu wa ta'ala bazahure yera abislam nta bandi bazarokoka yawm al-qiyamah illa man ata Allah biqalbin salim. uretse babandi burya bazahura na Allah imitima yabo ikeye yera abislam nta byaha nta mwanda w'ibyaha bafite abislam. عقد المصنف رحمه الله أيضا بابا في كتابه ونالتريك تو يقوز عندي مرجان ومجتبوته فسماه أرانج أويتا باب ما جاء في قذف المحصنات يعني ما جاء من الوعيد بمرجان وكي شبانه إيبيهانو جانغر بين القرآن نمر السنة كوانو بقول رمان بيتا قذف المحصنات guhimbira no kubeshera abategarugori bazwiho kwifata no kutiyandarika ukabahimbira ngo nabasambanyi. hano havuzwe abagore wal muradu ayda ariko nanone hinjiramo n'abagabo zakaran kana aw untha yawe umugabo cyangwa umugore min al kaba'ir mu byaha bikuru mu dini w'Islam harimo umuntu kwihandagaza agashinja cyangwa se akavuga kuri mugenzi we yuko akora icyaha cy'ubusambanyi. zakaran kana aw untha waba uwo ubivugaho ari umugabo cyangwa se ari umugore wal iyad billah. hada min al kaba'ir ayyuha al ikhwa wa fadlu al islam. ibi biri mu byaha bikuru umuyislam agomba kwirinda akanagendera kure. al qadfu laysa muqtasaran ala an nisa. icyitwa kubeshera umuntu yasambanye ntabwo bigarukira ku gitsina gore gusa bal yakunu aidan fi rijal. nanone birashoboka yuko byaba ku bagabo umuntu akabeshera umugabo mugenzi we ngo umusambanye. na'udhu billahi min dhalik. fala yajuzu ramyul abriya'i fi a'radihim. ntabwo byemewe umuntu guhimbira no kuvuga kuri bagenzi be ibyo bari kure nabyo. umuntu yihandagaze avuge kuri mugenzi we bya bindi ari kure nabyo Islam bimutesha agaciro n'icyubahiro cye kikaba cyatakara kubera ibyo bamuvuze ni haram. sawa kanu rijalan aw nisaan baba n'abagabo uri kubivugaho cyangwa se n'abagore. la yajuzu an yuqal innahum yaf'aluna al-fawahish. ntabwo byemewe kwihandagaza ngo uvuge ngo barunaka bakora ibikorwa by'urukozasoni minazina mukazina nk'ubusambanyi wal liwat cyangwa se ubutinganyi wa ghayru dhalik
n'ibindi byaha nk'ibyo bifite aho bihuriye mada yani harimo no kwikinisha n'ibindi nk'ibyo la yajuzu abadan ntabwo byemewe Islam mu cyubahiro cy'umwislamu kigomba kubaha qala alayhi salatu wassalam intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam yaravuze ngo kullu muslimin ala almuslimi haram damuhu wa maluhu wa irduhu rasul yaravuze ngo hari ibintu biri haram umwislamu agomba kwigengesera kuri mugenzi we akamenya ko ari kirazira kuri mugenzi we gushaka kumwinjirira muri ibyo bintu icyambere damuhu amaraso ye burya amaraso y'umwislamu ni haramu mu gushaka kuyamena uretse n'umwislamu n'undi utari umwislamu gushaka kumena amaraso ye bighayri haqq by'akarengane ni haramu mu dini y'uwislamu uretse n'umwislamu ikintu kitwa kumena amaraso ni haramu wa maluhu icyakabiri rasul yavuze ngo n'umutungo w'umwemeramana burya umutungo w'umwislamu mugenzi wawe ni haramu gushaka kuwukiniramo uko ushaka wa irduhu icyagatatu rasul yavuze ngo n'icyubahiro cye ni haramu umuntu kwinjira icyubahiro cya mugenzi we ngashaka kugikiniramo uko ashaka amuhimbira anamuvugaho ibyagaragaye ko ari kure nabyo wal iyad billah zakaran kana aw untha ibi bikora ku hantu habiri haba umugabo cyangwa se umugore barakallahu fikum faqad jaa alwa'id ash-shadid hari ibihano bikomeye cyane byagaragaye muri Qur'an no muri sunna ku bantu nk'aba ngaba bihandagaza bakabesera bakanavugaho ibitari ukuri bagenzi babo wal iyad billah wallahi ayuha al-ikhwa wal islam niba Allah subhanahu wa ta'ala yara twihanangirije kwishimira gukwirakwiza ibiri kuvugwa ku Muislamu mugenzi wawe min al-fawahish mu bikorwa by'urukozasoni ubwabyo kwishimira yuko mugenzi wawe ari kubivugwaho ubwabyo Allah yagaragaje ko ari icyaha fakaifa noneho bimeze gute madha weho kugenda ukubunza mugenzi wawe kubyo udahagazeho la shakka la ushirikana ibihano biri ku Islam Allah muri Qur'an yaravuze ngo alladhina yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu fil ladina amanu lahum 'adhabun alim ngo babandi bakunda ntabwo ruvuga ngo bakora oya abo nugukunda ubwanje gukunda kwishimira mu mutima wawe yuko mugenzi wawe umwemeramana hari igikorwa runaka yakoze cy'urukoza soni abantu bakaba bari kugenda bakimuvugaho kabisa bacyasasa hirya no hino ubwanje kubyishimira ngo lahum 'adhabun alim abantu nk'abo ngabo bafite ibihano bikomeye kwishimira kwandagazwa kumwemeramana mugenzi wawe ubwabyo Allah yaravuze ngo bani ko kwishima lahum 'adhabun alim bafite ibihano bikomeye Allah yaravuze ngo yuhibbun innal ladhina yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu fil ladhina amanu ngo babandi bishimira bakanezerwa bakumva bose bameze neza kuko hari mugenzi wabo umwemeramana urimo urandagazwa kwenda ku gikorwa cy'urukoza soni yakoze umuntu n'umuntu sibyo Islam nta muntu n'umutagwa birashoboka umwemeramana yagwa ashobora kwisanga mu cyaha runaka sibyo Islam birashoboka yuko umwemeramana yanywa inzoga birashoboka yuko ushobora kubona umwemeramana mugenzi wawe mwasaranaga mu sofa ku musigiti ugashaka ukamusanga ahantu ari kumwisigara bikanagutungura ukavuga uti na runaka burya kumva mwisigara alwajibu alayk burya icyo ubusabwa ni asatru nukumuhishira man satara musliman satarahu Allah fi dunya wal akhirah rasul rabbuzam uzahishira umwislam mugenzi we ku cyaha kitambuka ngo kigira ingaruka kuri society oya uko ibyo byo namugeneye kubihishira mu muntu ntabwo waca ahantu uzi urukumva abantu bari kugambana ngo umusigiti turajya kuwuturitsa cyangwa se ngo turawutwika nguceceke ngo rasul yaravuze ngo uzahishira umwislam ngo nawe azamwishira ku isi no ku munsi w'irukalla yari guhishira kuba kugambira ahangaha ni uguhishira umuntu kuri cyaha cyewe bwite akoreye Allah kiri hagati na Allah subhanahu wa ta'ala kitambuka imbibi ngo kigira ingaruka kuri society ntabwo wabona umuntu asambanije akana gato ku ruhinja ariko kangiza nguceceke ngo ntumuhamagarire inzego z'umutekano uko uwo muntu n'umwononyi nta nubwo yinjira muri babandi bakwiye guhishirwa Abayisilamu izi hadisi babanje bazumva neza barakallahu fikum umuntu uhishirwa ni wa wundi
ukora icyaha kiri hagati na Allah nko kunywa inzoga bwihishwa hari igihe winjira hano ugasanga umuyisilamu yiteretse icupa ry'inzoga bwihishwa kuvuga ati kumbi na runaka astaghfirullah burya alwajibu alayk icyo usabwa ntabwo ari kumwasasa usturo muhishire ma'a nushi binaherekejwe n'inama no kumugenderera rimwe na rimwe ukamubwira ati ya akhi muvandimwe nihumura nka munzabibyira ariko tinya Imana inzoga ni haram tinya Imana Allah subhanahu wa ta'ala yabujije inzoga tinya Imana dore ufite abana ufite umugore ittaqillah fi nafsik tinya Allah subhanahu wa ta'ala kamuhishira Islam noneho iki cyo gisabwa kumwemera Imana iyo wonye mugenzi wawe ku cyaha amma al-farh kwishimira ko mugenzi wawe umwemera Imana niba ari igikorwa cy'urukozasoni yakoze kubyishimira ko yandagazwa Allah aravuze ngo abantu ngabo yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu fil ladina amanu bishimira bakanakunda bakananezezwa no kumva ngo mugenzi wabo umwemera Imana hari igikorwa cy'urukozasoni yakoze yego ariko ari kwandagazwa bakanabya sasa ahantu hose ngo abantu ngabo lahum adhabun alim bafite ibihano biryana bikarisha yawm al-qiyamah abandi ku bantu bishimira ubwabyo kumwemera Imana ari gusema fakaifa nano bimeze gute ku muntu noneho uri kubikora niwe muhandisul fitna niwe engineer wa fitna niwe uri kuyenyegeza uwo muriro umuntu akihandagaza ngo runaka n'umusambanyi umugore uzwiho kwifata no gutinya Imana cyangwa se umuntu akihandagaza ngo uriya mugabo no kumubona mu musigiti gusa ariko ubundi ni inkozi yibi asambana kurusha abapfu n'abazimu la ilaha illallah fahad ma yajuz akhi ntabwo bikwiye mu Islam al-qadhfu fi al-muhsanat kubeshera no kwandagaza abategarugori abadamu batazwiho kwiyandarika bazwiho kwifata imyaka yose ukihandagaza ukababeshera ngo runaka umugore wa runaka n'umusambanyi n'umwononyi ararana n'abagabo mu tubare mu mahoteli fahadha kabira min kaba'ir adh-dhunub ikini cyaha mu byaha bikuru wa qad jaa al-wa'id ash-shadid fi haula haje bil Qur'an no muri sunna ibihano bikarise ku bantu nk'abangabo bihandagaza bagahimbira abemera Imana bakanaba begekaho ibyo bari kure nabyo wal iyad billah wa qawlullahi ta'ala wa Allah muri Qur'an yaravuze ngo innal ladhina yarmuna al-muhsanati al-ghafilati al-mu'minat lu'inu fi ad-dunya wal akhirah wa lahum 'adhabun 'adhim yawma tashhadu 'alayhim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun yawma idhin yuwaffihim Allahu dinahum al-haqq wa ya'lamuna anna Allaha huwa al-haqq al-mubin Allahu akbar izi ayat Allah rikwerekana adhab ibihano bikarise ku bantu nk'abangaba bihandagaza bakabeshera abategarugori b'abayisilamu kazi kora abasambanyi kandi bari kure nabyo cyangwa se hano twavuze ngo hana la yaqtasir wala yanhasir fi an-nisa faqat ibi ntabwo bikora ku bagore gusa n'abagabo kubeshera umugabo mugenzi wawe ngo n'umusambanyi cyangwa ngo n'umutinganyi cyangwa ngo arikinisha ibyo nabyo ni haram barakallahu fikum Allah yaravuze ngo innal ladhina yarmuna al-muhsanat ngo mukuri babandi babeshera al-muhsanati yani al-afifati babandi babeshera abategarugori bazwiho kwifata batazwiho uburara al-ghafilati ngo babategarugori bari kure yani ba'idati bari kure n'ibyo babegekaho by'ubusambanyi n'ibindi nk'ibyo al-mu'minati babemera marakazi bidakwiye yuko icyubahiro cyabo kivogerwa ngo abantu bihandagaza bakabahimbira lu'inu fi dunya wal akhirah ngo nibivume haba hano kuri isi na yawmal qiyamah walahum adhabun adhim ngo nafite ibihano biryana bikakaye yawmal qiyamah Allahu akbar innal ladhina yarmuna al-muhsanat Allah aravuze ngo babandi bihandagaza ku ndimi zabo bagahimbira al-muhsanat yani al-afifat
bagahimbira abategarugori ba Kiislamu b'abategarugori bazwiho imaza bazwiho al-ifa bazwiho kwifata ntabwo ari birara birazwi al-ghafilati batanazi yani al-ba'idati an hadhihi al-umur barikure nibyo ngibyo bavugaho minazina wal-liwat wa ghayruha barikure nibyo bavugaho by'ubusambanyi n'ubutinganyi n'ibiki nta nibyo bazi nta nubwo barabigerageza n'umunsi n'umwe barikure nabyo al-mu'mina kandi babemera Imana kazi beza bazwiho gutinya Imana banafite ucyubahiro gituma batabasha kuba bavogerwa Allah yabahaye cya imani ngo abantu barenga kuri ibi bakavuga kuri aba bategarugori nk'aba ibyo bari kure nabyo ngo lu'inu fi dunya wal akhirah ngo ni ibivume imbere ya Allah hano kuri isi ndetse na yawm al-qiyamah walahum adhabun adhim banafite ibihano bikomeye cyane yawm al-qiyamah imunsi bazabahuye na Allah subhanahu wa ta'ala yawma tashhadu alayhim alsinatuhum ngo munsi yawm al-qiyamah numunsi madha indimi zabo zizababera abatanga buhamya wa aydihim n'amaboko yabo tuzayaha kuvuga abashinje wa arjuluhum n'amaguru yabo azabashinja bima kanu ya'malun kubyo bakoraga bakiri ku isi izi ndimi abantu bavugisha Islam bazivugisha bandarika bagenzi babo minal ghiba wan namima babanegura babarya inyama bababeshera babahimbira ibyo bari kure nabyo ngizo ndimi n'amaboko n'amaguru ngo yawmal qiyamah ngo zizadushinja bizatubera batanga buhamya yawmal qiyamah ku buryo twabikoresheje izi ngingo uburyo twazikoresheje ngo yawma idhin yuwaffihim Allahu dinahum alhaq ngo kuri uwo munsi yawmal qiyamah ngo Allah yuwaffihim dinahum alhaq yani jazaa'ahum alkamil ngo kuri uwo munsi ngo Allah no munsi azatanga igihembo ngo abantu nk'abangabo kuri uwo munsi Allah azabaha ngo no munsi ngazabaha ibibakwiriye nta cyagabanyije mu byo Allah yabateguriye dinahum yani jazaa'ahum wa hisabahum hada huwa al-ma'na yawma idhin yuwaffihim Allah dinahum al-haq ngo kuri uwo munsi yawm al-qiyamah izi nkozi z'ibibi zirgo zibeshera abemera Imana ko ari abasambanyi bakanabahimbira ibyo bari kure nabyo ngo kuri uwo munsi yuwaffihim Allah dinahum al-haq ngo Allah azabaha igihembo cyabo cyuzuye nta kintu kimwe azagabanyijeho ibihembo byabo ni iki ni adab ibihano Allah bateguriye ngo bose bahumure bategereze bazabibona kuri uwo munsi kandi babibone bidacagase byuzuye wayalamuna anna Allah huwa al-haqqul mubin kuri uwo munsi nabwo bazamenya ukuri nyako kuri Allah subhanahu wa ta'ala yuko Allah ariwe munyakuri ko Allah dahuguza Allah ni ufite ubutabera bwuzuye subhanahu wa ta'ala niyo mpamvu bazabibona kuri uwo munsi ubwo Allah azaba ari kubagororera abaha ibyo bakwiye jazaa'an wifaqa bingana nkuko nabo bitwaye bakiri ku isi izi ni aya Islam ziri kwerekana al-wa'id ashadid ibihano bikomeye Allah asezeranyije abantu nk'abangaba Islam walihada ya ikhwa bavani Islam hada al-lisan ururimi wa Islam umuislamu zubwenge yatinya Allah subhanahu wa ta'ala yifashishije ururimi rwa Islam سئل النبي صلى الله عليه وسلم يوما عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كمبازا ikintu kizatuma abantu benshi bajya mu muriro kubwinshi yani abantu benshi bazaba bari mu muriro ibintu bazaba bari kuzira ni ibintu bibiri abenshi rasul yaravuze ngo al-famu uyu munwa bimaana ururimi wal farju na farj ubwambure igitsina n'abayisilamu ibi bintu kari bibiri abantu kunanirwa kubirinda ngo benshi mu bantu bazabizira mu muriro wa jahannama n'iyadu billah ولهذا قال عليه الصلاة والسلام رسول رمز من يضمن لما بين لحييه
وما بين رجليه أضمن له الجنة nguri ndo amagarani akansezeranya ko azarinda bino bintu bibiri ngo nanjye nkamwagaranti yuko ijuru kabisa insha Allah azarijamo ibihe al'an ma bayna lahyayhi ngo cyakiri kiri hagati y'iminwa ibiri ngo ruri lahyayhi al-ma'na yani ikiri hagati y'iminwa ibiri ni al-lisan ruri wal farj wama bayna rijlayhi ngo nikiri hagati y'amaguru ye yombi ngo ni al-farj bwambo ibi ngo umuntu uzashobora kubirinda aljanna arayifite fa ya akhi muvandimwe mu Islam ururimi rwawe jya wirinda kurukoresha fi a'rad al-muslimin uvogera ibyubahiro by'abayisilamu bagenzi bawe umuyisilamu icyubahiro cye kirahambaye ntabwo byemewe umuntu kwihandagaza ngavuge ku mugore w'umuturanyi ma laysa lahu bihi ilm ibyo dafitiye ubumenyi nta nubwo byemewe umuyisilamu kwihandagaza ngavuge ku muyisilamu mugenzi we w'umugabo amuvugeho ibyo ari kure nabyo ngo runaka ni umusambanyi ibi dukunze benshi mu bantu kubivuga wala nubali nitwite kuri akiba ku herezo ryo kuvuga amagambo ibi ni ibihano bari kugaragaza abisilamu abantu nk'aba ngo lu'inu fi dunya wal akhirah ngo ni ibivume ma ma'na al-mal'un iyo bavuze ngo umuntu ni ikivume ma ma'na ubundi bisobanuye iyo bavuze ngo runaka umuntu Allah aramuvumye bisobanuye ngo ni matrudun wa mub'adun an rahmatillah abayirukanwe akanashirwa kure n'impuza Allah tabaraka wa ta'ala hari abantu abayirukana mu mpuza Allah kakirukana na'udhu billahi min al-khudlan Allah turinde kuzatwirukana mu mpuza ya rabbul alamin wallahi Allah yakirukanye mu mpuza la yujadu ahad la fi as-sama wala tahta adim as-sama wa kujirimu Allah yakirukanye mu mpuza haba mu kirere haba mu nsi y'ikirere tubona kuri isi ninde wundi wakugirira imutari Allah subhanahu wa ta'ala Imam Rasul riwaya yakundaga gusoma akabwira Allah akamubwira ngo Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ayn Rasul yakundaga gusaba Allah yuko atamukuraho cyangwa mirukane mu muweze byibuze akanya kangana no guhunja kwijisho Islam Allah yakuye mu muweze wa ni halak nukorama nasallallahu السلامة والعافية فعلى كل حال أيها الإخوة الله في ألسنتنا دتنيا الله سبحانه وتعالى كون دمزاج وإسلام تمنيكو اليوم تستطيع أن تتكلم ويموت شوية كبير بشاكا أريكو إجو نعمو أزال الشوار بارك الله فيكم ولهذا أيها الإخوة إنهم hari n'ibihano Allah yateguriye inkozi z'ibi ngizi zibeshera bagenzi bazo babashinja ubusambanyi n'ibindi nk'ibyo bifite aho bihuriye n'ubusambanyi qala Allah ta'ala Allah muri Qur'an yaravuze walladhina yarmuna almuhsanat ngo babandi nanone bagenda babunza abategarugori ba Kristo bazwiho kwifata no kutiyandarika bakababeshera bakanabahimbira bakabegekaho ibyo bari kure nabyo minazina bakabegekaho ubusambanyi kandi batazwiho ubusambanyi batarigeze banabigerageza n'umunsi n'umwe walliwat n'ubutinganye n'ibindi ngibyo ng'abantu bakora ibi ngibi Islam bakabeshyira abategarugori n'abemeramana ibintu nk'ibi ngo thumma lam ya'tu bi arba'ati shuhada ngo twabasaba abashahidi bane babibonye bakababura mu biba Islam iyo umuntu ubusanzwe mu dini w'Islam abesheye mugenzi we ngo ni umusambanyi yaba ari umugabo cyangwa se ari umugore hanyuma thumma lam ya'tu bi arba'ati shuhada aba bantu nk'aba cyangwa se umuntu nguyu twamusaba kuzana abashahidi bane abahamya bane koko babibonye ko icyo gikorwa cyakozwe cy'ubusambanyi ngo ntibabazane ngo fajriduhum 80 jalda Allah yategetse yuko bagomba gukubitwa ibiboko 80 uriya mudini w'Islam iyo wabeseye mugenzi wawe ikintu cyitwa ubusambanyi kandi ukamubesera ari umutegarugori cyangwa ari umupapa washatseho ukabimuhimbira twagusaba abashahidi bane ntubabone burya igihano cyawe mudini w'Islam Allah yavuze ngo ni fajriduhum 80 jalda ngo umuntu nk'uwo mujye mukubita inkoni ibiboko 80
wala taqbalu lahum shahadatan abada ngo kandi umuntu nk'uwo abataye ubunyangamugayo no mu buzima busanzwe ngo ubuhamya bwe ahantu hose ntabwo abemerewe kuba umushahidi ntabwo uwo nguwo bari inyangamugayo wa ulaika humul fasiqun ngo kandi ikindi abo bantu nk'abo ngabo nizo nkozi zibi. Allahu akbar. Ibintu bingahe Allah bavuzeho bitatu muri aya. Umuntu ubeshera mugenzi we ngo yasambanye kandi atasambanye, cyangwa akabeshera mugenzi we ngo umutinganye kandi atari umutinganye, cyangwa arikinisha kandi atikinisha, uyu muntu tumusaba abashahidi bane. Iyo yabeshye mugenzi we ngo yasambanye, iyo atabazanye, Allah avuze ibintu bitatu muri iyi aya inkurikizi z'icyo kinyoma cye. Icya mbere, fajriduhum 80 jalda, akubitwa ibiboko 80. Thaniyan, cya kabiri, wala taqbalu lahum shahadatan abada, ubuhamya bwa abatakaje ubunyangamugayo no mu buzima busanzwe. Ntabwo ari umuntu w'umwizerwa, ntabwo ari umuntu watangwaho umuhamya mu bintu runaka, si inyangamugayo, ntabwo yaba umushahidi. Thalithan, cya gatatu, wa ulaika humul fasiqun, ni nawe nkozi y'ibibi. Allah amwise fasiqan, sammahu Allah fasiqan, Allah amwise ko ari nkozi y'ibibi. Wal iyad billah. Fallahumma keretse idha taba, nakora tawba, tawbatan nasuha, nakora ukwicuza kudasubira icyaha, icyo gihe insha Allah byamugarukaho. Ariko yani umuntu nk'uyu nguyu aba ari nkozi y'ibibi. وكذلك أيضا جاء في الحديث، جاء نمر حديث ولهما، يعني ولهما بمعنى نمر صحيح البخاري ومسلم، عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا. حديث كويس جلوهنا أبو هريرة رضي الله عنه. وأبو هريرة هنا مزنين يقول يتقوى عبد الرحمن ابن صخر الدوسي، عبد الرحمن ابن صخر الدوسي رضي الله عنه. عليكم أصدقوا جاء أبو هريرة أبنشنا مبازرنا زنانين. أبو هريرة رضي الله عنه أرتب إليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، جنوميمان محمد صلى الله عليه وسلم يرجزتي اجتنبوا السبع الموبقات، بني مجندر كوري mwirinde kwegera السبع الموبقات، ibintu birindwi byoreka. الموبقات يعني المهلكات، ibi bintu birindwi ngo biroreka nyiri kugwa muri kimwe muri byo biramworeka abayisilamu. فقال عليه الصلاة والسلام رسول صلى الله عليه وسلم icyambere yavuze ashirku billah، shirk ibandika nyamara abayisilamu. burya shirk iroreka n'umwanda abayisilamu. كما قال الله تعالى، الله بالقرآن يرمز إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن كرة الشرك والإسلام نيبفو يتاري تجيج والله لن يغفر الله له. الله نزيج ربوه ورلا وإن شفع الشافعون نوبتك مزيمو سباتيرنا لا نبيا مرسلا ولا ملكا مقربا، nta mumarayika nta n'umwa ntaki bishoboka yuko yatakambira umuntu wapfuye yarakoze shiriki ya shiriki nkuru. Wallahi ngo Allah yumva ubutakambizi bwe kuri we abadan. umuntu wapfuye yarakoze shiriki lan yaghfira Allah lahu, Allah nazigera mubabarira wal iyad billah. Wa qala Allah jalla wa ala, numindi aya Allah ravuze ngo innahu man yushrik billah فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومن ويسي وفير كل الشركة فتاري تجيجل الجنة كل وكيكا نجرمني حرام، الله بيجزي كذا حرام. وقال الله جل وعلا نمي بآية الله رمزه ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. رسول الله رمبيه nawe ibi tugiye kukubwira twabibwiye n'izindi maza kubanjirira. Twazibwiye ngo iki?
yuko nupima gukora ikosa ryo kutubandikanya kumwe gusa la yahbatanna 'amaluka ibikorwa byawe leta bihinduka umuyonga imbere ya Allah wala takunanna min al-khasirin ndetse unisange mu banyagihombo muri babandi bazaba mu muriro uzira herezo wal iyad billah igihe waramukupfuye utarecejije. Icyambere mu byaha bya mbere byoreka Islam mu bintu bya mbere byoreka umuyisilamu agomba kugendera kure harimo ashirk ibandikanya abana. Thaniyan icyakabiri Rasul yavuze wasihr icyitwa kuruga uburozi gupfundapfundikanya amapfundo guhuhamo gukora ibintu by'uburozi bigambiriye kwivugana abantu no kubahemukira no kubagira abasazi n'ibindi nk'ibyo ngibyo no kubahangayikisha muri ubuzima bwa kuri isi umuntu akaroga undi fahada ayda ibi nabyo ni kufurun billahi tabaraka wa ta'ala. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. الله يريد يقول السحر الكفر أغانا غرغزا يوكو أما الشياطين نبا يهودي بابا سليمان عليه السلام سليمان كما ربك عليه السلام إنما إيمان سليمان أما يهودي بابا كيجي يهوها بفتا جنما جين نبكي ngo yuko Sulaiman cyamufashaga kugira buri abwami bukomeye ngo yakoreshaga uburozi ngo rero byamufashije gutegeka ibintu byose. Allah fabarra'ahu Allah mimma qalu Allah itagaragaza ukuri kuri Sulaiman kubyo bamushinja bidafite ishingiro. Allah yaravuze ngo wama kafara Sulaiman ntabwo yigeze akoresha uburozi kuko yaza kumukoresha byari kuba ari kufuru. Ariko Sulaiman ntabwo yigeze ahakana ajya mu by'amarozi oya samma Allahu sihra kufran. Allah yise kuroga kari kufuru gasobanutse Islam anagaragaza ko intumwa ya Sulaiman ma kafara ntabwo yigeze iroga kuko iyo iza kubikora byari kuba ari kufuru kandi intumwa z'Imana ntabwo zigeze zikufuru Allah subhanahu wa ta'ala. As-sihr kuroga no kuyoboka izo nzira wal iyad billah nabyo من الموبقات بالمبين جورك والعياذ بالله نرجو. إجاغتة وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق نكوي شره ينزل كريغامي كوي شر الإسلام حرام كوي شر حرام والعياذ بالله كوي شره ينزل كريغامي ويقول يوم الإسلام كان سأتروا الإسلام نحرام. بارك الله فيكم. رابعا إتاكالي وأكل الربا غنو كرجا ربا نبدوني حرام ولكن نكوري حرام لحرب من الله ورسوله من إنها مبرأوتا باجاقتيا من الله سبحانه وتعالى. وأكل مال اليتيم غنو كرجا متوب وينفوج بإسلام أمونو كرجا متوب وينفوج من الموبقات من مجورك umutungo w'imfubyi w'Islam urubaho. طبعا يا اخوه yotuvuze imfubyi mu dini w'Islam ma maana bisobanuriki uko hari umugabo ujya kubona ukabona afite imyaka 40 ngo nabaye imfubyi ngo papa rapfu ngo mbaye imfubyi ngo wallahi joro umugabo waje umuntu mukuru ngo shego ni imfubyi ngo wamaye ibiceri ngo gura mandazi umugabo muzi wallahi na'udhu billahi min al-khubla. Aywa iyo uvuze imfubyi ni man mata abuhu ni umwana wapfishije se yani wa mwana ise yapfuye duna al-bulugh kandi ataraba baligh akiri munsi akiri umwana mutoya ataraba baligh yani ataragaragaza alamatu al-bulugh ibimenyetso by'ubukure mu dini. Man mata abuhu ni wa wundi ise yapfuye ubwo bimaana bisobanuye ngo iki mu dini w'Islam tuvuze imfubyi ni wa wundi ise wapfuye agapfa duna al-bulugh uwo mwana ari munsi ya cyakigero cyo yani ntabwo arakura mu dini byasobanutse Islam uwo bita imfubyi. kurya umutungo we ababyeyi bamusigiye ni haram. ولهذا قال الله تعالى الله رمز إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. قبانوا بيها نغزا بكرج متومو يمفوت
ngo bajye bamenya ko ni umuriro bari kurya mu nda zabo, bari kumira, kandi jahannama bazayibona irabategereje bayinjiremo, wal'iyadu billah. Sadisan, icya gatandatu, watawalli yawma az-zahf, no guhunga urugamba kandi bamaze kugera ku rugamba. Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'abasahaba radhiyallahu alaihim, Allah yari yarababujije igihe bamaze kugera kuri ardul ma'raka, ku kibuga cy'imirwano, bari babujijwe ibyo bita al-firar. Al-firar bari babujijwe maza guhunga urugamba. Allah yarababujije kama qala jalla wa ala, Allah yaravuze ngo ya ayyuhalladhina amanu إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. الله يرى وجه من مانا نيزني آيات guhunga yamaze kugera kuri ardul ma'raka, ku kibuga cy'imirwano, guhunga ngo ate Rasul sallallahu alayhi wa sallama. Sabi'an, itakarindwi mu byaha byoreka harimo madha wa qadhfu al-muhsanat al-ghafilati al-mu'minat, ngo no guhimbira umuntu akegeka kuri mugenzi we w'umwislamukazi cyangwa se umugabo uzwiho kwitwara neza, uzwiho kutiyandarika, ndetse uzwiho maza kuba ari kure n'ikintu cyitwa ubusambanyi, nta n'ibyazi, nta naho abahuriye nabyo, kandi n'umwemeramana mwiza, umuntu akihanagaza akamubeshyira igikorwa cyo gukoza soni mu runaka yasanga. Wa hada huwa mahallu shahid, ikintu nacyo twashaka kuvuga muri hadithi gitumye tuzana iyi hadithi. Mu bintu birindwi byoreka abayisilamu Rasul yavuze harimo qadhful muhsanat, umuntu kubeshyera no guhimbira abategarugori ba Islam, babandi al-ghafilat, nako al-muhsanat yani al-afifat, babandi batazwiho kwiyandarika, bazwiho kwifata imyaka yose. al-ghafilati yani al-ba'idat an hadhihi al-umur, babandi bari kure badafite naho bahuriye, nta nicyo babiziho, nta nubwo bigeze banabigerageza n'umunsi n'umwe, ikitwa gusambana. Al-mu'minat bazwiho kuba arabemera mana kazi beza, kwihandagaza ukababeshyira ko basambana gutyo gusa ku rurimi. Naam, wallahi min al-kaba'ir, ngo kiri mu byaha bikuru, uretse n'ibyo kiri mu byaha byoreka rutura umuyisilamu agomba kugendera kuri Islam. Fallaha Allah fi alsinatina, dutinya Allah ku ndimi zacu Islam. Uyu munsi ushoboye kuvuga ariko ejo ntabwo, wallahi Islam amagambo uvuga hari umunsi amagambo azashira ivuga, siko bavuga Islam. Aywa, fa ittaqillah. Qala alayhi salatu wassalam, Rasul ravuze ngo man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. Rasul ravuze ngo uwemera Allah n'umunsi w'imperuka bitari mu buryarya, falyaqul khayran, ajara no kuvuga amagambo meza, aw liyasmut, cyangwa ceceke. Aho kugira ujye kubeshyira mugenzi wawe, fahada mada tastafidu minhu, ubundi byunguka mu iki Islam. Nibura no kumubona umurongo we atari mwiza, insahu, mugira inama, umwegere. Ad-dinu an-nasiha, idinu kugira inama mu Islam. Qila man ya Rasulullah, Rasul baramubaje ngo kuri nde ya Rasulullah, faqala lillahi wa likitabihi wa lirasulihi wa li'a'immati al-muslimin wa 'ammatihim. Rasul yerekanye ko natwe ubwacu nk'abemera Imana tugomba kugira inama, watawasaw bil haqq watawasaw bis sabr. Aywa, barakallahu fikum. فنسأل الله أن يعفو عنا، الله تبارك الذهب داشه، ونسأل الله أن يطهر قلوبنا، الله يزم تماياته، ونسأل الله جل وعلا أن يعاملنا بفضله ورحمته وأن يسامحنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولعلنا نكتفي بهذا القدر كتقرأت لهناها، والله تعالى أعلى وأعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.